ዓላማ ህይወቱን የሰጠ ሰው መሆኑን ስንቱ ሰው እንኳን ሰውና ስንቱ ሚዲያ ያውቀዋል አያውቀው እና ሪሊ ያልታወቁ ጀግኖች አሉ ብዙ ዋጋ እየከፈሉ ያሉ እና አሁንም ራሱ ነው በቅርበት ማቃቸው አሁን ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ ስዘጋጅ ያው የመታሰር ጉዳይ ይመጣል ተብሎ ከአዲስ አበባ እየደወሉ ስትመጣ እኔ ነኝ ጥብቅና መቆምልህ ብለው ቢፎካከሩ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ማድረግ ቀላል ዋጋ አይደለም ያስከፍል አብዱል ጀባር የኛ ጠበቃ በመሆኑ ነው የተገደለው ያን የሚያውቁ ሰዎች አሁንም ለኛ ጠበቃ ሆነው መቆም የሚፈልጉዋል በዚህ አጋጣሚ አንድ ጠበቃ ሰለሞን የሚባል ሰው አለ አዲስ አበባና አሁን እስር ቤት በየቀኑ ለሚገቡ ሰዎች ስራውን ትቶ ስራው ለፖለቲከኛ እስረኞች መቆም እኔ ቤተሰቡን እንዴት እንደሚያስተዳድሩ ማለቅ ስራው ይሄ ግን ስንቱ ሰው ያውቀዋል አቶ ሰለሞን እርግጠኛ አይደለም አይታወቅም እና ሪሊ ይሄ አሁን የምንሰራው ፕሮግራም እኔ ደስ ያለኝ ያውም ከአራት ዓመት በኋላ አስተዋውሳችሁ ይሄን ፕሮግራም ማድረጋችሁ ለአብዱል ጀባር አይደለም እሱም አውረድ ያልፋል አይሰማም ይሄ በህይወት ላሉት ይሄን ዋጋ እየከፈሉ ላሉት ህብረተሰቡ ለነዚህ ሰዎች ዋጋ ሊሰጥ ይገባል ሊያቃቸው ይገባል ችግር ሲደርስባቸው ሊጮህላቸው ቤተሰቦቻቸው ሊንከባከብ ይገባል የሚል እምነት አለኝና አብዱል ጀባር በጣም እውነቱን ለመናገር በቃላት ለመግለጽ የሚከብድ ሰው ነው እና በጣም ማዝነውና በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ያለብኝ እንደው በአግባቡ እንኳን ለቅሶ አልደረስኩም መሞቱን ከሰማው በኋላ ለቤተሰብ በሁለተኛው ቀን ነው ምናምን ደውዬ እግዚአብሔር አጥናችሁ ብያለሁ ግን ወደ ሀገር ይሄዳለሁ ብያልኩ ስዘጋጅና ሳስብ ስለነበረ ሄጄ ለቅሶ ደርሳለሁ ብያልኩ ሳስብ ሳይሳካልኝ ነው እና መጥፎ ስሜት ነው በዛም ምክንያት ያለኝ ማለት ነው እና አብዱል ጀባር የተለየ ሰው ነበር እሱ ብቻ አይደለም አሁን በህይወት ያሉት የሱ ጓደኞች የኔ ጠበቃ የነበሩት ሁሉ ተመሳሳይ አይነት ሰዎች ናቸው በጣም የተለዩ ሰዎች ናቸው ለሰው ልጅ መብት ከልብ ተቆርቋሪ የሆኑ ማንኛውንም ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጁ ሰዎች ናቸውና እውነቱን ለመናገር ሲሞት አይደለም ደግሞ አንድ ሰው መወሳት ያለበት በህይወት ይያል የሚገባውን ዋጋ ምስጋና መስጠት ያለብን አክብሮት መስጠት ያለብን ይመስለኛል እና ሪሊ ብዙ ጀግኖች አሉ ህዝብ የማያውቃቸው እኛ አፈኞቹ በየሚዲያው እየቀረብን ምናወራው ነን የምንታወቀው ግን ለኛ ችግር ተቆርቋሪ ሆነው ዋጋ የሚከፍሉትን ህብረተሰብ ያውቃቸው እና እኔ እንደው በዚህ አጋጣሚ ጠበቆች ብቻ አይደሉም እውነቱን ለመናገር እኔ አሁን ያለውን ሁኔታ ምን ያህል ተባብሶ እንደሆነ አላቅም ያ የነበረው ሁኔታ ይኖራል የሚል ግምት የለኝም እንኳንስ አይደለም ጠበቃዎቼ ኦሮሚያ ክልል ያኔ ዳኞች ሁሉ ለኔ ታግለዋል ህጉን ጠብቀው ለኔ ታግለዋል እኔን እንድፈታ የፈረዱ ዳኞች 3 ጊዜ የፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ተጥሶ ከፍርድ ቤት እንዳልወጣ ሲደረግ አቤቱታ ፊታቸው ላይ ቆሜ ሳቀርብ የመሃል ዳኛው ምንድነው ያለው አቶ ልደቱ እንግዲህ እኛ ታንክ የለን መድፍ የለን ነፃ ነው ይለቀቅ ብለን ከመፍረድ ውጪ ምን ልናደርግ እንችላለን መንግስት ራሱ ህገ መንግስቱን ከጣሰው ምን አድርጉ ትለናለህ ብሎ በጣም አዝኖ ተናገረኝና በዳኛ ደረጃ የመንግስት ተቀጣሪ ሆነ ሳይፈሩ ህጉን አክብረው ኤቲክሱን አክብረው ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች አሉ አሁን እነዛ ሰዎች ምን ያህላሉ አላቀም እርግጠኛ አይደለሁም እውነቱን ለመናገር ምክንያቱም አሁን በፖለቲካ የሚታሰሩ ሰዎች አሉኝ ወዳጆች እነ መስከረም እነ ክርስቲያን ብዙ ወዳጆች አሉ የሚሰጣቸው የጊዜ ቀጠሮ መጉላላት ይሄ 2 ዓመት እስካሁን እስር ቤት ካሉ ፍርድ አላገኙ እና ሪሊ በዚያን ጊዜ ጠበቆች ብቻ አይደሉም ዳኞችም ጭምር ተባባሪዎች ነበሩ ተገደው ለመንግስት የመንግስት ተከራካሪ ሆነው የሚቆሙት አቃቢ ህጎች እንኳን ሪሊ ለኛ ያላቸው አዘኔታ ቀላል ቁጭታቸው ቀላል ነበር እና የዛ አይነት ሁኔታ ነው የነበረውና እኔ በህይወቴ አንድ ትልቅ ትምህርት ያገኘሁበት ሂደት ነው ያ ሂደት የነበረው ብዙ የተማርኩበት ሂደት ነው የነበረውና አብዱል ጀባር እንደ በቃላት መገልጾ ሰው አይደለም በጣም ነው ያዘንኩት ደግሞ አሟሟቱ በጣም የሚያሳዝን ነው በጨለማ ቱቦ ውስጥ ነው ወድቆ የተገኘው እና ደግሞ ያው ሆስፒታል ገብቶ እንደተረጋገጠው ከጀርባው በኩል ከፍተኛ የሆነ ጭንቅላቱ ላይ ምትና ክፍተት ነው የነበረው አንድ ሰው
ቱቦ ገብቶ ሞተ ሲባል ልክ ሰክሮ እንደሞተ ማለት ነው። አብዱል ጀባር መጠጥ የሚባል ነገር አይቀምስም። ቅድም እንዳልኳችሁ ሃይማኖተኛ ሰው የሚያመሽ ሰው አይደለም። ያልተገባ ቦታ የሚገኝ ሰው አይደለም። እና እንዲህ አይነት በጣም ጨካኝ የሆነ ግፈኛ የሆነ አገዛዝ ነው ዛሬ በሀገራችን ያለው። እና ሁልጊዜም ሽንጣችን ገትረን ጠንክረን እንድንታገል የሚያደርገን እንዲህ አይነት በጣም ዘግናኝ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት ስላለ ከጎናችን የምናውቃቸው ሰዎች ንጹህ ሰዎች በአደባባይ የሚገል መንግስት ስለሆነ አገዛዝ ስለሆነ እና ይሄን ነው ማለት የምችለው ለጊዜው። እናመሰግናለን ልደቱ። በእውነቱ አብዱል ጀባር የብዙ ነገር ምሳሌ ስለሆነ ከዛ ያለፈ ነው። አሁን አንተ እንዳልከው ከአብዱል ጀባር ያለፈ ነው። አሁን የምንሰራው ነገር ራሱ ለእንደሱ አይነት ሰዎችም ጭምር ማስታወሻ የሚሆን ነገር ነው። በኋላ ላይ ልንጠይቅ የነበረን ጥያቄ አንድ አልፈ ስለመለስክልን እናመሰግናለን። ግን ጥያቄውን ማንሳታችን አይቀርም። ወደ መልከይሳ መልሻለሁ። ባየ ገለቶማ ኢጣንሴ ገራ ቦቀሌት ደብና እጋ ዋኒ ባየ አካታኒ አጀቻ ኦቦ አብዱል ጀባር ከኤጅራ ቦቀሌ አብዱል ጀባር ማሊፍ አጀፋሜ jettee yaadda? Maal egaa biyya keenya keessatti sirna gaarii qabaannee hin beeknu. Sirna mirga dhala namaa kabaju arginee hin beeknu. Sirna saba isaa nagaadhaan bulchuu akka isaa ta'utti bulchuu arginee hin beeknu. Sirna walqixxummaadhaan saba isaa ilaalu arginee hin beeknu. Warroonni kana morman immoo yeroodhaa gara yerootti kaa'aadhuma turanii har'as jiru, gara fuuldurattis numa ka'u. Hamma kun jirutti sirnoonni kuni namoota isaaniin falman balleessaadhuma dhufan. Nama isaan jala dhaabbatu kan waa'ee mirga isaatiif falmu, waa'ee mirga nama biraatiif falmu, kan dhugaa barbaadu, kan haqa barbaadu hundumtuu biyya sana keessa akka jiraatu barbaadamu. Har'a sadarkaa kanarra haa ga'u iyyuu malee duriitii jalqabee kanuma keessa darbineeti, kanuma keessa dabarree gatiima kaffalaatee as geenye. Uummati kuni gatiima kana baasaa dhufe. Namoonni baay'een barnoota gaariituu qabanii humna ittiin fiiganii hojjetanii ofii isaaniis saba isaaniis maatii isaaniis tajaajilanitu qabanii akka hin taanetti bakka hin taanetti ajjeefamanii gatamaadhumaas gahan. Sirna gonfoo sana keessas kanuma ture. Booddee dargiin isee gad dhufee aangoo eega qabatee waanuma sana itti fufee. Isa booddee immoo warri dhufan wayyaaniinis isuma sana itti fufanii. Inni kun immoo daraniyyuu caalchisee nama ol jedhee isa laalu, nama ol jedhee yoo dubbachuu illee baatee dubbachuu hin oolu kan jedhu maatii isaati fira isaati kan jedhu iyyuu dhabamsiisaa jira jechuudha. Kanaatiif namoonni dhugaa dubbatanii fi waan gaarii hojjetan gatii kaffalaadhuma dhufan. Baay'een isaanii immoo umuriidhuma Abdul Jabbaar itti wareegame kanatti wareegaman. Soddomoota keessa yookaan 40 jalqaba keessa kana keessatti kan isaan dhuman. Namoota guguddaan nuyi qabnu seenaa keessatti nuyi qabnu umurii sana keessa kan isaan wareegamanii dhuman. Yoo maqaa isaanii dhoofnee abalufaa jennee dubbachuu hin dandeenyu. Xiqqoo miti, lakkoofsi isaanii xiqqoo miti, maqaan isaaniis baay'ee. Nuti waan gochuu dandeenyu nama akkasii nuun dhabsiisin gara fuulduraatti. Nama akkasii akka hin dhabneefiti har'a waa'ee Abdul Jabbaar dubbannanti. Akkuma lidatuun dubbate Abdul Jabbaar kana booddee nu wajjiniin hin jiru. Waa'ee isaa gaarii yoo haasofnes, hamtuu yoo haasofnes nu dhagaa hin jiru. Inni hojii isaa raawwatee deemeera. Nuti maaliif dubbanna har'a? Namni dhugaa dubbate maqaan isaa yoomiyyuu taanaan seenaan isaa yoomiyyuu taanaan hin dagatamu isa jedhu. Ilaallee immoo nama keessa namni jiraachuu isaa beeksisuudhaaf. Nama keessa namni akka jiru. Abbootii murtii keessaa akkuma amma inni obboleessi koo kaase
warra abbaa murtoo kan daanyaa kana keessa namni gaggaariin jiru. Namni dhugaa barbaadu, namni keessi isaanii dhugaa barbaadutu jira. Ani hidhaasa jalqabaa yeroo waggaa 8 murtaa'e sana daanyonni warri galmee keenya laalaa turan sadanuu gaafa haga amma kanatti murteessaa jedhanii warri karaa mootummaa gara yeroo ergamuu fi hin murteessinu kana jedhaniituma dhiisan. Namoota biroo daanyaa biroo nama 3 nama guyyaa tokko taa'ee nu ilaalletu dhufee waggaa 8 namatti murteessee deema. Warra har'allee beenu warra har'allee lubbuun jiran jechuudha. Warri sunis jiru warri kunis jiru. Warri dhimma keenya ilaalaa turan ayi kun dhugaa miti. Dhugaa jal'ifnee maa nama kanatti amma kana murteessinu jedhanii galmeessa dhiisanii deemu. Namni hin beekne namni guyyaa tokko waa'ee keenya hin dhageenye dhufee dhumatti amma sana waggaa amma sana natti murteessee deeme jechuudha. Kanaaf nama keessa namatu jira. Daanyaa keessas daanyaan jira. Abukaatoo keessas abukaatoon jira. Hakiimii keessa hakiimiin jira. Barsiisaa keessa barsiisaa jira. Mootummaa keessa namatu jira. Namni nama jedhamu jira. Namni quuqamu jira. Namni saba isaatiif namni dhugaadhaaf quuqamu jira. Namoota akkasii keessaa tokkodha Abdul Jabbaar. Abukaatoo ta'ee gaafa nuuf dhaabbatu abukaatoo 2 3 qabna turre gaafa sana. Abukaatoo 3 qabna turre. Akkuma sila isinitti himee tokko Ammaa Mokonnin jedhama, inni tokko Abdul Jabbaar Huseenii, Wandimmoo Ibsaa nama jedhamu tokko immoo jira abukaatoo. Amma yeroo tokko namoota yeroo baay'ee Oromiyaa keessatti yeroo sana namni baay'een ajjeefamaa sababii tureef nama ajjeefame namoota ajjeefame kanatti yaadachuudhaaf uffata gurraacha uffannee baanaa inneetu mana hidhaate uffata gurraacha uffanneetu mana murteedha. Jennaan manni murtee maaliif uffata gurraacha uffatanii lammata akka hin uffannee jedhee nu deebise. Jennaan gaafa guyyaa lammaffaa ammas uffannee gaafa dhaquudhaaf kaanuu nu uffattanii hin deemtan jedhan. Eegan kunimmoo uffata kana uffanne malee hin deemnu jennaan nu deebisan. Nu deebisanii yeroo biraatti beellaman. Gaafa beellamni sanaa utuu inni boru hin jiru har'a dhufanii uffata gurraacha jedhamu hundumaa mana keenyaatti haxaa'anii dhufanii fuudhanii deeman. Akka nuyi boru uffannee nanneef jechuudha. Ganama musaanii mana murtee dhaqaa jedhanii nan uffata hin qabnu enne. Jennaan qullaa keessanis haa ta'uu dhaquu qabduu daanyaan immoo nambisinaa jedheera. Dhaquu qabduu jedhan. Hinnannaa jenne. Qullaa keenyatti akkuma hirribaa kaanetti mana murteetti nu geessan. Kana namni baay'een hin beeku ta'a. Nama 22 ta'anii qullaa keenya dhan. Gaafa sana Abdul Jabbaartu ture tokko. Abukaatoon keenya kan ture jechuudha. Akka namni nu nagarreef naannoo sana nama jiru hundumaa iddoo sanaatti haxaa'anii balleessanii namni akka achiin dhaabbanne godhanii atoobisii sanuu ittiin deemnu karaa boroo naannessanii galchanii utuu namni nu argin akka namni footoo nu hin gaafne akka namni homaan goone godhanii karaa boroo nu galchaniitu gaafa ol nu seensisanii Abdul Jabbaar iddoo sanatti. Gaafa sana imimmaan inni buusee boo'ee gaafa achitti qullaa keenya gaafa nu argu warra gaafa sana arge duwwaatu beeka. Dhalli namaa yoo maal ta'e hammam yoo rakkate hammam yoo miidhame qullaa isaa iddoo kana dhufaa jedhe. Maal yoo ta'e dhugaan hammam yoo dhokatetti hammam yoo itti dhagaame qullaa isaa mana murtee dhufa namni tokko. Falmii guddaatu ture. Gaafuma sana immoo warri abukaatoon maaliif itti himnesinii maaliif uffata gurraacha uffatanii dhufu gaafa jedhanii namicha amma isinii hin jennu kun Wandimmoo Ibsaa jedhamu kun immoo maal nuun jedha. Innis abukaatoo keenyadha. Kabajamoo mana murtee ani itti meera hin uffatinaa uffata gurraacha kana uffachuun seeraa ala sirrii miti ittiin jedheera na didanii jedheetu achi addeebi'ee nutti fala agartanii. Abukaatoo keessas abukaatoo jira annan siin jedhu kanaaf daanyaa keessas daanyaa jira. Kan dhugaa barbaadu jira kan dhugaa dhoksu kan dhugaa jal'isu immoo jira. Abukaatoo kee keessa kan sii falmu jira kan sitti falmu immoo jira deebi'ee. Achi as kan sitti falmu jechuudha. Yoo daanyaa waa dubbatu daanyaan achi yommuu inni jabaasu na'ee achi addeebi'ee immoo waan biraa kan sitti haasa'u.
isatti dubbatte haqaaqee waan biraatti immoo kan hiiku nama akkasiifaatu immoo ture. Abdul Jabbaar fa'aa warra gatii kana kaffalanii yoo hin yaadattu yoo ta'ee fi yuunifoormiin mana hidhaa yeroo sanaatti jalqabeetti yuunifoormiin akka inni uffatti akka inni hodhamuuf hidhamaadhaaf kan inni ta'e. Nuti hamma dhumaatti uffata gurraacha malee hin uffannu enne. Uffata gurraacha malee uffannee dhufnu yookaan qullaa keenya dhufnaa yookaan uffata gurraacha uffannee. Yoo kana ta'uu baate immoo yuunifoormiin jira yoo ta'e immoo yuunifoormiin nu hodhamuu qabaa jenna. Jennaan yeroo suma warra abbootii qabeenyaa kana walitti sassaabsisanii maal godhanii horii guuraniitu ji'a tokko tun ta'in yuunifoormiin nutti uwwisan jechuudha. Uffata gurraacha akka nu uffanne. Eega sanaatti jalqabeeti yuunifoormiin kan inni dhufu. Jijjiirama kana kan fidan namoota gatii akkasii kaffalanii warra dhugaadhaaf dhaabbatanii falmanidha. Kuni waan baay'eedhaaf gargaare. Kana jechuu kanan barbaade akkuma lidatuunis duraan kaasee dubbate daanyaa keessa daanyaatu jira. Abukaatoo keessa abukaatootu jira. Hakiimii keessa hakiimiitu jira. Hakiimiin inni tokko in akka yoo namni madaa'ee yoo inni dhaqeyyuu isa kanaaf inni kun kana sababii ta'eef isaaf gargaarsan kennin ittiin jedhu inni kaan immoo lafa inni jirutti iyyuu dhaqee lafa inni ciisitti iyyuu mana isaatti iyyuu halkan dhaqeetu immoo gargaara inni kaan nama keessa namatu jira. Namoota nuyi qabnu keessa namoota akkasii ture nama tokko ture Abdul Jabbaar. Gara fuulduraatti namoota akkasii akka rabbi nu dhabsiifnetti namoota akkasii yaadanna maqaa isaanii kaafna. Seenaa keessatti akka inni galmaa'u barbaada. Kanuma jechuun barbaada Milkeessa. Baay'ee galatoomii obbo Baqqalee guduunfoo butuu hin taane waanuma dhugaadhaaf waan dhaabbateef ajjeefame namni kun. Haqaaf waan dhaabbateef qabsaa mirga dhala namaa waan ta'eef ajjeefame Abdul Jabbaar Huseen. Balleessaa tokko hin qabu. Seerri haa kabajamu waan jedhee cichee lammiilee hundaaf dhaabbateef wareegama kana hunda kaffalee. Namni haqaaf dhaabbatu abukaatoo keessaas waan akkasii saba kanaatiif irra gayan jedhu nuu kaaftee ulfaadhu itti aana gara keetti deebise. አቶ ልደቱ የሚቀጥለው ያንተ ነው። ቅድም አብዱል ጀባር የተገደለው ለኛ ጠበቃ ስለሆነ ነው ስትል ሰብቼህ ነበረ። አንድ ሰው ለተከሳሾች ጠበቃ ሲሆን የሚገደለው ለምንድን ነው? እና ብዙ ጠበቆች ዛሬ ስራቸውን ሰርተው እየኖሩ አይደለም ወይ? ማን ገደላቸው? ስለዚህ አብዱል ጀባር ለኛ ጠበቃ ስለሆነ ነው የተገደለው ተብለህ ብትጠየቅ ምንድን ነው የምትለው? ወል እንግዲህ የሥርዓቱን ባህሪ ያላወቁ ወይም ያወቁ ደግሞ እውነቱን መቀበል ያልፈለጉ እንደዛ ሊሉ ይችላሉ። ይሄ አገዛዝ በጣም አንዱ ልዩ ባህሪው በመቀጣጫ የሚያምን ነው። አንድ እርምጃ በአንድ ሰው ላይ በወስድ ሌሎች ያን እርምጃ አይተው ፈርተው ከድርጊታቸው ይቆጠባሉ ብሎ የሚያምን አገዛዝ። እኔ አብዱል ጀባር በሌላ አይደለም ለመቀጣጫ የተገደለ ሰው ነው። እኛ ለምንጠላቸው ሰዎች በፈጠራ ክስ ለምንከሳቸው ሰዎች ፍርድ ቤት እየሄዳችሁ የምትቆሙ ጠበቆች፣ የህግ ባለሙያዎች ማታርፉ ከሆነ ይሄ እጣ ፈንታ ነው፣ ይሄ እድል ነው የሚገጥማችሁ ለማለት በመቀጣጫነት ተገድሏል ብዬ ነው። ሌላ ምክንያት ይኖራል የሚል እምነት የለኝም። እና አገዛዙ ይሄ ባህሪው ነው አይደለም አንድን ግለሰብ ህብረተሰብ በመጨፍጨፍ በመግደል ሌሎች ጸጥ ረጭ ብለው እንዲገዙ ማድረግ ይችላል ብሎ ከልቡ በመቀጣጫ የሚያምን ነው። እና እንደዛ የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይታና ወይ በቅንነት ያገዛዙን ባህሪ ገና አላወቁም ወይ ደግሞ ቅንነት በማጣት እውነታውን ለመቀበል አልፈለጉም ብዬ ነው የምወስደው። አመሰግናለሁ አቶ ልደቱ። መልኬሳ ወደ አንተ መልሻ። ገለቶሚ ጋራ ጋፊጣኑቲ ዮድ ደበሩ ወበቀለ
Abdul Jabbar irraa egaa maal baranna? Amma inni hin jiru jennee irraa sila dubbatteetta. Tisi buljatuunis kaaseera. Abdul Jabbar irraa dhaloonni maal barataa? Biyyi maal barataa? Legaasii akkamii nuuf dhiisee deemee jennee dubbachuu dandeenya? Egaa legacy waan qabuuf haasa'aa jirra amma. Kan nama du'ee duwwaa, kan nama du'ee hundumaa miti kan nuti dubbannu. Keessaa filannee dubbannu. Maaliif keessaa filanne? Waan fakkeenya ta'uuf, waan barnoota ta'uuf, waan dhugaa jajjabeessuuf, waan egeree biyya kanaatiif immoo hojii murteessaa ta'e namoonni hojjetan akka hin dagatamne. Hojiin isaanii boollaa oli akka inni ta'e. Wareegamtoota kanaan dura turanii waggaa 50-60 dura warra wareegaman yoo ilaalle utuu gaafa sana wareegamuu baatanis yoo nan jiran isaan numa du'u. Utuu gaafa sana du'uu baatanis turanii numa du'u. Hiriyoonni isaanii hin jiran. Garuu seenaan qaban hiriyoonni isaanii. Warri isaan biraa hafee seenaan qaban. Isaan garuu seenaa qaban. Bara baraan yaadatamu. Maatiin isaanii itti boona, sanyiin isaanii itti boona, biyyi itti boona, biyyi ittiin dhaadata, ittiin fakkeenya godhata. Warri akkasumaan jiraate amma jiraate warri du'e garuu numa du'e. Nalatee jiraate hin du'e. Kanuma waa'een isaanii jechuudha. Gaafa isaan du'an waa'een isaanii achumaan du'a. Maqaan isaanii achumaan du'a achumaan darba. Kan Abdul Jabbar fa'aa garuu barbaraan jiraata darba. Barbaraan jiraata. Kanaaf haasa'aa jirra. Waggaa irraa sunuma haasofna. Waggaa 2 irraa sunuma haasofna. Waggaa 10 irraa 100 irraa sunuma haasofna. Seenaanis galmeessee kaa'e. Kanaatiif dhugaan abbaa seenaa nama godha. Namni dhugaa dubbatu waa'ee dhugaatiif namni falmu yoomiyyuu maqaansaa boollaa ol jiraata. Seenaa keessatti katabamee dhaloota dhufuuf darba jechuudha. Kanaatiif egaa kan nuti irraati kan nuti barannu isa kana du'a obboleessa keenyaarraa yoo jiraates gaaf tokko du'uunsaa hin oolu, karaa maaliinis du'uunsaa hin oolu, garuu bifa kanaan darbuunsaa nuufi fakkeenya gaariidha. Warra jiraniif fakkeenya gaariidha jechuudha. Baay'ee ulfaadhu gara ittaanaatti hin deebisa. አቶ ልደቱ ወደ አንተ ነው የምመለሰው። ቅድም አቶ አብዱል ጀባር ስብዕናው የብዙ ሰዎች ምሳሌ እንደሆነና እሱን የመሰሉ እስካሁንም እያገለገሉ ያሉ በተለይ በህግም ሴክተር የምታውቃቸው ሰዎች እንዳለ አንስተ ነግረህናል። ያንን ነገር ላለመድገም አብዱል ጀባርን ስታየው ምንድነው ትቶልን የሄደው? የሱ ሌጋሲ ምንድነው? በአጠቃላይ ግለሰቦችም ይሁኑ የአገር ተቋማትም ይሁኑ በየትኛውም ደረጃ ይሁን የአብዱል ጀባር ህይወትና አገልግሎት ምን አይነት ምሳሌ ነው? ሌጋሲው ምንድነው ትላለህ? ሁለት ነገር አድርጌ ላየው እችላለሁ። ለምሳሌ እኔን በሚመለከት ቅድም የጠቀስኳቸው እነዛ ሁሉ ልዩነቶች በመካከላችን እያሉ ለኔ ጠበቃ ሆኖ ያን ያህል ዋጋ መክፈሉ ምን ያህል ሰብአዊ ሰው መሆኑን የሚያሳይ። ስለዚህ ሰብአዊነት የፖለቲካ አመለካከት ልዩነት፣ የሃይማኖት ልዩነት፣ የብሔር ልዩነት አያግደው። አንድ ሰው ሰብአዊ ለመሆን ለሌሎች ሰዎች መብት ተቆርቋሪ ለመሆን እነዚህ ሁሉ ልዩነቶች አያግዱ። ይሄ አንዱ ትልቁ ትምህርት ከአብዱል ጀባር ምን ወስደው ይሄ ይመስላል። አብዱል ጀባር ለኔ እዛ ቦታ ላይ የተገኘው ሰው በመሆኔና ለህብረተሰብ አገልግሎት ራሴን የሰጠው ሰው መሆኔን አውቆ ነው እዛ ቦታ ላይ የቆመው እንጂ በብዙ ነገሮች የተለያየ። መንግስት እኮ ወይም አገዛዙ እኮ የሚያስረኝ ከኔ ጋራ የፖለቲካ አመለካከት አለው ብሎ ነው አይደል? እንግዲህ በመንግስትና በአብዱል ጀባር መካከል ያለው ልዩነት ተመልከተው ኢታና መንግስት የሚያስረኝ የፖለቲካ ልዩነት አመለካከት አለን ብሎ ነው።
አብዱል ጀባር ግን እኔና ልደቱ የፖለቲካ አመለካከት ልዩነት አለንና እንኳን ታሰረ አላለም። እንኳን ታሰረ ብቻ አይደለም ዝም ብሎም አላየ ፍትህ ሊጓደልበት አይገባም ብሎ ከኔ ጎን ቆሞ ተከራከረ። ይሄ ትልቅ ሌጋሲ ይመስለኛል። ሰብአዊነትን ምንም በሆነ ቅድመ ሁኔታና ምክንያት ለሌሎች ሰዎች መብት መቆርቆር መቆም አንችልም ልንል አንችልም። አብዱል ጀባር በዚህ ረገድ ትልቅ አስተማሪ የሆነ ሌጋሲ ያለው የሚል እምነት አለ። ሁለተኛው የዓላማ ጽናት ይሄ አገዛዝ በመቀጣጫ የሚያምን መሆኑን እያመኑ ከተገፉ ፍትህ ከጎደለባቸው ጎን ቆመው በድፍረት በጽናት መከራከር ይሄ ትልቅ ሌጋሲ ነው ባይ ለብዙዎች አርአያ መሆን የሚችል አብዱል ጀባር እስከ መጨረሻው ድረስ አገዛዙን ሳይፈራ ከፍትህ ከእውነት ጋር ቆሞ የተከራከረ በመጨረሻም ደግሞ ለዚሁ ጉዳይ ህይወቱን ያጣሰው ከዚህ በላይ ምን ሌጋሲ አለ ብለ ይሄ ትውልድ ሁሉ ሊማርበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ትልቁ ችግር እኛ እንደዚህ አይነቶቹን ሰዎች ህብረተሰቡ ትውልዱ እንዲያውቃቸውና እንዲማርባቸው የማድረግ አቅሙ የለንም፣ ተነሳሽነቱም የለንም። በጣም ደካሞች ነው እንጂ ይሄ ታላቅ ጀግንነት ነው። እውነቱን ለመናገር ትልቅ ሌጋሲ ነው ማለት ነውና እኔ በዚህ በሁለት መልኩ አየዋለሁ። የዓላማ ጽናት እና ደግሞ ሰብአዊነት። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ናቸው አብዱል ጀባር እና ጓደኞቹ ላይ ያዩት። አመሰግናለሁ ልደቱ። እንግዲህ አብዱል ጀባር በተለያየ ደረጃ የሰጠውን አገልግሎትና ትቶልን የሄደውን ሌጋሲ በአፋን ኦሮሞም በአማርኛም እናንተ ማስቀምጣችኋል። አንድ ማቀውን ነገር ብቻ ስለ አብዱል ጀባር ልናገር። እኔ አብዱል ጀባር እናንተ ቀርቦ አገልግሏችሁ አይታችኋል። እኔ በግሌ አብዱል ጀባርን አግኝቼ አላውቅም፣ በአካል ማለት ነው። ተገናኝተን አናውቅም። ስለ አብዱል ጀባር ግን የማቀው ብዙ ስቶሪዎች አሉ ያያዋቸውና ብዙ ሰዎች የነገሩ የህይወት ገጠመኝ ማለት ነው። እነኚህ የህይወት ገጠመኞች በአገር ደረጃ በክልልም በወረዳም የሚታወቁ ሰዎች አሉ። ነገር ግን የታሰሩ የተንገላቱ ጠበቃ ለማቆም ገንዘብ የሌላቸው ሰው የማይጠይቃቸው ከአንድ ቦታ ተወስደው ሌላ ቦታ የታሰሩ ብዙ ጊዜ የተንገላቱ ዜጎች ነበሩ እና ከነኚህ ሰዎች የሰማቸው ተመሳሳይ ታሪኮች አሉና ያ አንድ ነገርን የሚናገር ነው። እሷን ብቻ ተናግሬ ወደ መልኬሳ መልሳለሁ። አብዱል ጀባር የራሱ የሆነ የሚጓጓዝበት ነገር ሳይኖረው ከአንድ ጫፍ ወደ ሌላ ጫፍ እየተወረወረ ለእንደዚህ አይነት ዜጎች ሲቆም ነበረ በነፃ። አሁን እናንተ እንደተናገራችሁት አቶ በቄና አቶ ልደቱ እንደተናገራችሁት ለማይታወቁ ዜጎች ማለት ከአንድ ጫፍ ወደ ሌላ ጫፍ እየተወረወረ አንዳንድ ጊዜ ቤተሰቡን ሳይጠይቅ አዳማ ውስጥ እያለፈ የሚሄድ ሰውዬ ነው አብዱል ጀባር እና ከድሆች ጋር የቆመ ከድሆች ጋር ሲንገላታ ከአንድ ፍርድ ቤት ወደ ሌላ ፍርድ ቤት ሌሊት ተጉዞ ከርቀት እየተነሳ ሲደርስ የከረመ ጠበቃ ነበረ አብዱል ጀባር። ይሄንን እኔ ካልጠበቅኳቸው ቦታዎች ሁሉ ካልጠበቅኳቸው የፍርድ ቤት ውሎች ሁሉ ሰዎች የነገሩኝና የሰማኋቸው ናቸው። እነኚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ የማይታወቁ በሚዲያም ሰው የማያውቃቸው ብዙ ዜጎች ማለት ነው ኦርዲነሪ ሲቲዝንስ የምንላቸው እንደዚሁ አገዛዙ ዝም ብሎ እንደዚህ ይዘው ያሰራቸውና የተጎዱ ማለት ነው። አብዱል ጀባር ይሄንን እየሰራ ገቢ ሳያገኝ ራሱ ደግሞ ወጪ እያወጣ እንደዚህ የኖረ ሰው እና በጣም ሁሌ እኔ የሚያሳዝነኝ ነገር ሰው ስራ ሲሰራ በተለይ እንደዚህ አይነት የተከበረና ገቢ የሚያመጣ ሙያ ሲኖረው ሰው ገንዘብ አስቀምጦ ለቤተሰቡ የሆነ ነገር እንኳን ያደርጋል። ይሄንን ሁሉ እያደረገ አብዱል ጀባር ይሄንን ሁሉ ስራ እየሰራ ለቤተሰቡ ለባለቤቱና አንድ ልጅ ነው ያለችው፣ ለልጁ አንድ ቤት ሳይሰራ ነው ህይወቱ ያለፈው እና እንደዚህ አይነት ሰው ነው አብዱል ጀባር እና ይሄንን
ከናንተ ብቻ ሳይሆን ከብዙ ዜጎች የሰማሁት በጣም ልብን የሚነካ የህይወት ነው ኖሮት ያለፈው እና የሰው ልጅ በእድሜ እርዝማኑ አይደለም እንትን የሚያመጣው ሌጋሲ የሚኖረው አብዱል ጀባር ይሄንን ነገር በህይወቱ እንደፈጸመ ከኦርዲነሪ ሲቲዝንስ ከሚባሉ ሰዎችን በተደጋጋሚ የሰማሁት ነገር ነው ለማለት እቺን ለመጨመር ነው። ምልኬሳኔ ወደ አንተ መልሳለሁ ጨርሻለሁ። ኡልፋዱ ኢታና ገራ ጋፊ ጡሙራቲ ዴማ ጅራ ጋፊ ጡሙራ ሰና ካሱን ዱራ እጋ አብዱል ጀባር hagayya keessa 2021 gaafa inni ajjeefamu anis gara Ameerikaa kana dhufeera. Astaa'een dhaga'ee haa ta'uuti garuu kontekstii akkaataatti yeroo sana wanna ta'e yani mootummaa keessa waan turee fi waan tokko akkaataan inni ajjeefame wal qabatee wanni dhaga'ee sandura koree nageenyaatu ijaarame namni hundi kan beeku koreen nageenyaa sirna haqaa bakka bu'ee Oromiyaa keessatti nama ajjeesa manni murtii diigameetu jechuun gaa mana murtii miti kan du'a namatti murteessu hidhaa kan namatti murteessu isinuu warri bolidatuunis dubbateera abbo Baqqaleenis dubbateera kan namatti murteessu murtee du'aas haa ta'u murtee hidhaas haa ta'u koree nageenyaati yeroo sana gaa kan Oromiyaa guutuutti namni ajjeefameetu bosonatti darbatama namni ajjeefameetu lagatti darbatama namni ajjeefameetu bo'oololaa keessatti karaa gubbaatti bosona keessatti bishaan qarqaratti dhoksaatti ajjeefamee awwaalamu addabaabayitti kan akka Maanuweel Wandimmuufaa Dambidollootti fannifamu kan akka Hacaaluu Hundeessaafaa waggaa tokko durseetudha kan inni ajjeefame Abdul Jabbaar waggaa dhuma Hacaaluutti ajjeefame egaa ajjeechaan kun hundisaa Oromiyaa keessatti yeroo inni raawwataa jiru keessatti qaroon namaa kan ta'e Abdul Jabbaar Huseen ogeessa seeraa qofa ta'uu isaatiin utuu hin ta'in quuqama inni uummata isaaf qabuun seelii diinaa jedhamee farrajamee jechuudha. Diina adeemsa seelii diinaa qulqulleessuu jedhuun murteedhuma gubbaadhaa murtaa'een waajirri dhaabaa hojiirra kan ooshaa ture koree nageenyaatiin wanni kun hojiirra raawwate hojiirra oolee adeemsa kana keessatti gaa nama kana kan dhabne jechuufi kontekstii kana keessatti duula guddaa uummata bal'aa irratti gaggeeffame keessattidha qaroo kana dhabne waanumaanis waanan beeku keessaa waa'ee koree nageenyaa sadarkaadhaan ijaaramee jiru sadarkaa naannootti sadarkaa magaalotaaf godinaatti kan ijaarame waan jiruu fi adeemsa sana keessatti qaroowwan hedduu dhabne keessaa Abdul Jabbaar Huseen isa olaanaa keessa akka jiru isuma kaasuu fi obbo Baqqalee gara keetti gaafii xumuraati kanani dhiyeessu. Egaa yakkoon akkasii ajjeechaan akkasii akka dhaabbatuuf uummanni bal'aa maal gochuu qaba? Maaltu faladha? Wanni kun nurraa dhaabbachuu qaroon keenya ajjeefamuun kun yoom dhaabbata akkamitti dhaabbata eenyutu maal gochuu qaba isa xumuraatiif gaafiidhuma xumuraatiif. Galatoomi mootummaan amma jirus ta'e inni duraan ture waan inni ittiin fayyadamu keessaatiin guddaan isa tokko ajjeesee warra birootti agarsiisa. Yoo kana gochuu baattan yookaan immoo kana gochuu yoo itti fuftan akkas taatu akka baluu taatudha. Hojiirraa ari'eetu akka kanas hiyyoomsinaa'edha warra kaanii. Akka kana ijoollee kee qabuu bulchinaa siin immoo akka kanatti si hiyyoomsinaa akkasitti nama gadi si goonaa kanaatiif afaan kee qabadhu jedheetu warra kaaniin ittiin doorsise. Isayyuu argitaniitu miti abaluun argitaniitu akka baluu taatu jedha. Yeroo ajjeesus immoo kanuma godha. Inni shoror keesseetu inni biroonis akkuma kana sodaatee akka inni afaan isaa qabatu gochuu barbaadan. Waan nama dhibu keessaati yeroo mana hidhaa abukaatoowwan keenya dhufanii nu gaafatanii yookaan mana murtee yeroo isaan dhufanii dhaabbatanii amma isaan achi ba'anitti konkolaataa isaanii irratti waa isaan hojjetan konkolaataa isaanii irratti illee
Abukaattota warra boodananuu dhaabbatan keessaati namni lama moo namni sadii konkolaataan isaanii cabee laaptooppii isaanii fudhatame. Utuu isaan achi jiranii cabsanii fudhatu. Mana isaaniitti immoo isaan garan karaarra eeganiitu konkolaataa isaanii cabsu. Maaliif akka namni hin dhaabbanneef? Akka namni namoota akkasiif nama siyaasaatiif akka abukaatoon dhaabbanneef, akka dhugaan hin baaneef, akka namni namaan falmineef, akka namni sodaatuuf kana godhu. Konkolaataa isaanii cabsu, wajjiniin deemuu, duukaa deemuu, sodaachisu, bilbilatti bilbilu, hin saamsisu, nama reebsisu, waan meeqa hojjetu. Kana hundumaatiin shororkeessu, kana hundumaatiin sodaachisu. Warra dhufanii mana hidhaatti nu dubbisan konkolaataa isaanii jala lixaniitu meeshaa isaanii yookaan gommaa isaanii jalaa dhoosanii deemu. Yookaan waan biraa irratti hojjetanii deemu. Maaliif dhaquun akka lammata deebi'ee nanneef nama. Akka hattuutti hojii hattuu hojjetanii jechuudha. Waan akkasii hojjetu. Ilaasa dhumaa kana yeroo qaallitti turre Jawaar fa'aa wajjiniin yeroo turre waan akkasii hojjechaa ture. Namni dhufee konkolaataa isaatti achi dhaabbatee nu dubbisee yeroo jedhu konkolaataan karaa keessee dhaabbatti gaafa galu achi. Konkolaataa meeqatu karaatti dhaabbate. Maal jennaan waa isaan godhan namni beeku hin jiru harkisiisanii fuudhanii dhaqaniitu birrii 100, 200 baasaniitu suphisiifatu dhaqanii. Kanaaf namni akka dhufee hin dubbanne akka namni sin gaafanne godhu jechuudha. Kan hundumaa akkamittiin waa'ee koree nageenyaa tamma kaaftee tokko kuni warri amma mootummaa kana bulchaa jiru warruma duris nageenya hojii nageenyaa hojjechaa ture. Isaanuma hundumti isaanii isaanumatu jira isaanuma galagalee dhufe. Fakkeenyaatiif nuti yeroo jalqabaa yeroo hidhamne Olbaanaa Leellisaa hidhamee ji'a 2 tun gahin murteen isaa itti himame fakkeenyaatiif. Ati waggaa yoo xinnaate 12 yookaan waggaa 13 hidhamtaatti jedha. Umarratti waggaa 13 itti murteessan Olbaanaatti. Garuu inni mana hidhaa gaafa galee dhaga'e kan akka waggaa 13 itti murtaa'e. Kana jechuun abbaa murtoo miti, abbaa seeraa miti kan murteessu jechuudha. Murtaa'ee matti himamu. Anaan Finfinneedhaan fuudhanii Adaamaatti nageessanii mana koo sakatta'anii utuu deebi'aa jirrutti namichi dannatii na bira taa'u tokko utuu amanteetii yoo amantee akkas godheera balleesseera hojjette waggaa 3 hidhamtaa. Yoo kana ta'uu baate garuu waggaa 6 yookaan 7 hidhamtaa naan jedhe. Gaafuma sana natti hime. Gaafuma sana jechuudha utuu mana murteetti hin dhiyaatin. Akkuma jedhan waggaa 8 nutti murteessan jechuudha. Kanaaf kan murteessu abbaa murtoo miti. Abbaa seeraa miti kan murteessu. Har'as akkuma sana gaafa sanas akkuma kana. Amma barbaade kan seedu amma immoo qaama tokko qaama beekamaadhaan akkuma fedhe ajjeesisu jechuudha. Kanaaf fallisaa maalii isati jetteef sirnitti jijjiirame malee falmi hin qabu. Sirni kana godhu kun sirni ajjeechaa shororkaa uummata isaa irratti oofu kun uummata isaa nagaa dhabsiise kun jijjiiramuu qaba. Yoo sirni sun jijjiirame malee namoonni isa jijjiiraman caasaansaa, adeemsisaa, hojimaatisaa, aadaansaa, duudhaansaa tokkuma. Sirnichi guutummaadhumatti dismaantil ta'uu qaba. Buqqa'uu qaba. Uummanni yoo kana hin beekne faayidaa hin qabu ammallee. Faayidaa hin qabu. Hunduma ijoollee isaa gatii itti kaffalaadhuma deema akkuma kana. Du'aadhuma deema akkuma kana. Akkuma kana. Kana har'as kan argaa jirru kana. Kanaaf hiika kan ta'u sirnicha irratti qabsaa'uudha. Sirnicha kana irratti qabsaa'anii karaa danda'an irratti jiranii buqqisuudha jechuun hin barbaadu. Galatoomii. Baay'ee ulfaadhu galatoomii ittaana gara keettiin ce'aa gaafii xumuraa gaafatu. መልካም አቶ ልደቱ የመጨረሻ ጥያቄ እንግዲህ አብዱል ጀባርን ቅድም እናንተም እኛም በአብራራ ነው መልኩ አጥተነዋል። ነገር ግን ትልቅ ሌጋሲ ተተውልን ያለፈ ወንድም ነው። አሁን እንግዲህ ከአብዱል ጀባር ውጪ እንደ አብዱል ጀባር ያሉ እንደ አብዱል ጀባርም የአብዱል ጀባር ያክልም የማይታወቁ ሰዎች በየጊዜው በግፍ ይገደላሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎች በተለይ አገርን የሚረዱ የራሳቸውን ኑሮ የሚኖሩ ዜጎች
እንደዚሁ በየጊዜው መገደላቸው እየቆመ አይደለም። እንደዚህ አይነት ግድያዎችን ለማስቆም ማን ምን ያድርግ? ምን መፍትሄ አለ? አቶ ልደቱ የመጨረሻ ጥያቄ ነው። ይሄ አጠቃላይ ጥያቄ ነውና ያው መቼስ ለጊዜያዊ ችግሮች ጊዜያዊ መፍትሄ መፈለግ አንድ ነገር ነው። ለምሳሌ አብዱል ጀባር ህይወቱን አጣ፣ ግን ደግሞ ባለቤት አለችው፣ ልጅ አለው። እነዚህ ሰዎች ዞር ብሎ ማየት ተገቢ ይመስለኛል። በዛች ሀገር ሀብት ንብረት አፍርተው የሚኖሩ ሰዎች እንደ ሌሎቻችን ጊዜያቸውን፣ ዕውቀታቸውን፣ አካላቸውን፣ ህይወታቸውን ለትግሉ ለመገበር ባይችሉ እንኳ አትሊስት በገንዘብ የእንደዚህ አይነት ሰዎች ቤተሰቦችን መርዳት አስፈላጊ ይመስለኛል። እና ሪሊ በዚህ ረገድ አብዱል ጀባር ለሌሎች መብት ጠበቃ ሆኖ ሙያውን አክብሮ ታጋይ ሆኖ ህይወቱን አጥቷል። ከራስ በላይ ለሆነ ጉዳይ ነው ህይወቱን ያጣውና ሚስት ባለቤቱና ልጁ የት ናቸው? እንዴት ነው እየኖሩ ያሉት የሚለውን ነገር ትንሽ ማየት ጥሩ ይመስለኛል። እና በዛ ረገድ መደረግ ያለበት ነገር ካለ ማድረግ ተገቢ ይመስለኛል። በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰዎች ደመከልብ ሆነው መቅረት የለባቸውም። የዓላማ ሰዎች ናቸው፣ ተሰውተዋል። ነገር ግን አትሊስት ስማቸው በቀጣይ ትውልዱ የሚያውቅበት ሁኔታ በጽሁፍም በተለያየ መንገድ እንደዚህ አይነቶችን ነገሮች ማስቀረት እንዲታወሱ ማድረግ አስፈላጊ ይመስለኛል። እንግዲህ ይሄን የስራ ክፍፍል ማን ይወስደዋል ሌላ ጥያቄ ነው፣ ግን እኔ መሰራት ያለበት ጉዳይ ይመስለኛል። ዞሮ ዞሮ እኛ እየታሰርን እንደዚህ አይነት ሰዎች ጠበቃ የሆኑ ዋጋ እየከፈሉ ሁልጊዜ መቀጠል የትም የሚያደርስ አይመስለኝም። ይሄ አገዛዝ ሁላችንን ተራ በተራ እያሰረ አይደለም፣ እየገደለ የሚያጠፋን አገዛዝ፣ ምህረት የለሽ አገዛዝ፣ ግለሰብን አይደለም ህብረተሰብን በመግደልና በመጨፍጨፍ መቀጣጫ በማድረግ የሚያምን አገዛዝ። ዛሬ ደህና የሆን ሊመስልን ይችላል፣ ዛሬ አንጻራዊ ሰላም ያለን ሊመስልን ይችላል። ሁላችንም በየተራ ይሄ አገዛዝ ካለ፣ በተለይ ይሄን አገዛዝ በቁንጮነት የሚመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር የዚህ ሀገር መሪ ሆነው እስከቀጠሉ ድረስ ማንም ዋስትና አለው የሚል እምነት የለም። ጠበቆች ሁሉ ፖለቲከኛ ይሁን የሲቪክ ማህበራት መሪዎች፣ ማንም በተለይ ለህብረተሰብ ጉዳይ ንቃት ኖሮት አስተዋጽኦ ማበርከት እችላለሁ ብሎ የሚያስብ መንግስትን የሚተች የሚቃወም ማንም ዋስትና የለው። ሁሉም አደጋ ላይ መሆኑን መረዳት አለበት። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱን አገዛዝ በተናጠል ትግል ምንም ልናደርገዋቸው፣ ይሄ አገዛዝ የሁላችንም አደጋ እንደሆነ ጠላት እንደሆነ ተረድተን በጋራ ቆመን መታገል ይቻላል። የመጨረሻ ዋስትና የምናገኘው በጥያቄ አይደለም፣ በክርክርም አይደለም። የመጨረሻ ዋስትና የምናገኘው ታግለን የህዝቡን ትግል አጠናክረን ለአሸናፊነት በማብቃት አገዛዝ በቃኝ፣ ከዚህ በላይ ሊሸከም አልችልም፣ የሚያስተዳድረኝ የመልካም አስተዳደሬን ችግር የሚፈታልኝ የድህነቴን ችግር የሚፈታልኝ አስተዳደር ነው እንጂ የምፈልገው የሚጨቁነኝ የሚያስረኝ በግፍ የሚገለኝ አገዛዝ በቃኝ ብሎ ህብረተሰብ መነሳት እንጂ በተናጠል እዚህ ምዛም ውርውር የምንል ሰዎችና ድርጅቶች በመናደርገው ትግል ሊመጣ ዘላቂ ለውጥ የለም። ስለዚህ ይሄ አገዛዝ ሁላችንንም በየታ የሚያጠፋ መሆኑን ተገንዝበን ማናችንም ዋስትና እንደሌለን ተገንዝበን ትግላችንን ከመቼውም ጊዜ በላይ ይሄ የጎንዮሽ ቁርሾን፣ አለመግባባትን፣ እርስ በርስ መተናኮስን ወደ ጎን አስቀምጠን ተጠያቂነቱን ካለ ወደፊት በሽግግር ሂደት ለሚመጣ የሽግግር ጊዜ ፍትህ አስቀምጠን አሁን የሁላችንም ህልውና አደጋ የሆነው ኃይል ላይ አገዛዝ ላይ መረባረብ መቻል። በምንም ተአምር በማልቀስ በሮሮ በጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ መልስ የለም። መልሱ በአንድና በአንድ መንገድ ብቻ ቆርጦ ተባብሮ በመታገልና የህዝቡን ትግል በከፍተኛ ደረጃ አጠናክሮ ለድል በማብቃት ብቻ
ይሄን ዋስትና ልናረጋግጥ የምንችል እና መቼም ያው ጊዜያዊ ችግሮች ጊዜያዊ መፍትሄ ያስፈልጋቸዋል። ሰዎች ሲታሰሩ ምንም ጥርጥር የለውም ጠበቃ ያስፈልጋል። ስለዚህ ምን ያህል በቂ ናቸው አላቅም። አሁን ደግሞ የሚታሰሩ ህብረተሰብ ቁጥር በጣም ካቅም በላይ ነው። ለዛ ሁሉ ጠበቃ ይገኛል። በጣም ከባድ ነገር። ስለዚህ ይሄ ቁንጣቁንጢት በሆነ ለጊዜያዊ ችግር ጊዜያዊ መፍትሄ በመስጠት ዘላቂውን መፍትሄ ልናመጣው አንችልም እና እኔ ማለት የምፈልገው ሁላችንም ነን ታጋይ መሆን ያለብን። ሁላችንም ነን ዋጋ ለመክፈል መዘጋጀት ያለብን። ጥቂት ሰዎች በሚከፍሉት መስዋዕትነት ለሁላችንም የሚሆን ውጤት ማምጣት አይቻልም። ስለዚህ አደጋው ለሁላችንም ነው። ችግር ውስጥ ያለነው ሁላችንም ነን። ይህ አገዛዝ የማንም ሳይሆን የሁላችንም አደጋ ነው። የሁላችንንም ህልውና ጥያቄ ውስጥ የከተተ ነው። ስለዚህ ይሄን በጋራ ተባብረን የህዝቡን ትግል አጠናክረን በተለይ ጠንካራ የሆነ ሰላማዊ ህዝባዊ እንቢተኝነት ከጫፍ ጫፍ አቀጣጥ ህብረተሰቡ የተከፋፈለ ስሜት እንዳይኖረው የፖለቲካ ኃይሎች፣ መገናኛ ብዙሃን፣ ሲቪክ ማህበራት፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች አንድ አቅጣጫ ይዘን ከዚህ አገዛዝ ካልተገላገል እንደ አገር እንደ ህዝብ እንደ ትውልድ መቀጠል አንችልም ብለን መታገልና ማሸነፍ ብቻ መፍትሄው። በጥያቄ በሮሮ የሚሆን ነገር የለም። ስለዚህ ለዛ ሁላችንም መነሳሳት አለ፣ መቁረጥ አለ፣ ዋጋ ለመክፈል መዘጋጀት አለብን የሚል እምነት ነው ያለኝ። እውነቱን ለመናገር በጣም ከልብ ነው ይህን ፕሮግራም በማዘጋጀታችሁ ደስ ብሎኛል። እውነቱን ለመናገር ኦሮምኛ ችዬ እናንተም የምትናገሩትን እየሰማሁ እኔም ኦሮምኛ ተናጋሪ ለሆነው ህብረተሰብ በኦሮምኛ ብናገር ደስ ባለኝ ነበር። ግን ጥሩ የቋንቋ ሰው አይደለሁም፣ ደካማ ነኝና አልቻልኩም ያን ማድረግ። ገለቶማ እናመሰግናለን አቶ ልደቱ በመገኘት እኛም ትልቅ ምስጋና አለን። አቶ በቀለም እንደዚሁ። ምልኬሳ ፕሮግራሙን በአፋን ኦሮሞ እንዲደመድምልን ምልኬሳ። አተኡ ገለቶማ ወርዶፍቶታ ኬኛ እጋ ካዮ ያደኖ ወጋርፈፋ ወሬገሙ አብዱል ጀባር ሁሴን መተዱሬ ጀዱን ቆፒ አዳ ቆጴስኔ keessummoonni keenya asitti nu argaman baay'ee galatoomaa jennaa. Obbo Lidatu Ayyaaloo Obbo Baqqalee Garbaatiinis galatoomaa jennaa. Dhumarrattis ergaan keenya maatii Abdul Jabbaar Huseen waan dandeenyuun haa gargaarru kan jedhuu fi lammaffaa immoo mul'anni Abdul Jabbaar Huseen kan galma ga'u haqaaf dhaabbachuudhaan sirna uummata hundaaf ta'u mul'ata isaati waan ta'eef akkuma inni haqaaf dhaabbatee wareegame hundi keenya haqaaf dhaabbannee sirna nuuf fakkaatu, sirna nuuf tolu, sirna hundaaf tolu, sirna haqaa injifannoon fidachuu akka qabnu qabsoo qofa akka ta'e irratti waa walii galledha. Kanumaananii hordoftoota keenyaan galatoomaa waan nu hordoftaniif jedha. Sagantaa biraan hanga walitti deebinutti ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. አድማጮቻችን እናመሰግናለን። የአቶ አብዱል ጀባር ሁሴን መስዋዕትነት 4ኛ ዓመት መታሰቢያ በሚል ያዘጋጀነው ፕሮግራም እዚሁ ላይ ያበቃል። እንግዶቻችን አቶ ልደቱ አያሌውና አቶ በቀለ ገርባ ነበሩ። ሁለታቸውንም ከፍ ባለ ምስጋና ነው ምንሸኛቸው። እንግዲህ አቶ አብዱል ጀባር ለፍትህ ቆሞ ነው ህይወቱን ያሳለፈው። የአቶ አብዱል ጀባር ቪዥን ከግቡ የሚደርሰው ለፍትህና ለእኩልነት በመቆም ነው። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ቅድም አቶ ልደቱ ጠቆም እንዳደረገው ቤተሰቡ ምን ውስጥ እንዳለ በመጠየቅና በመርዳት ይሆናል የሚል ነው። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ስለተከታተላችሁን ሁላችሁንም እናመሰግናለን።